Reka twasuze kandi dukomeze kwizera ko mukomeje kugibe byiza cyane mwese mukomeje kudukurikira ku Gika TV Rwanda. Mwebwe mwakoze subscribe reka tubashimire. Namwe muri kudukurikira mutarakora subscribe mubanze murebe aho hasi mu magambo tukura ubundi mukoze subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi mu makuru tuzajya tugenda tubagezaho. Rero wowe uri kudukurikira uhi mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba no mu mujyi wa Kigali, reka tukubwire ngo wahisemo neza gukomeza gukurikira Igika TV Rwanda. Mutamba wakunze kwijundika u Rwanda yakatiwe imirimo y'agahato. Urukiko rwakatiye Constantin Mutamba wahoze ari minisitiri w'ubutabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kumara imyaka 3 akora imirimo y'agahato nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo kunyereza umutungo w'igihugu ndetse n'ufitiye rubanda inyungu. Ni kuri uyu wa kabiri rero urukiko rusesa imanza rwahamije Mutamba kunyereza imari ya leta ya miliyoni 19 z'amadolari ya Amerika yagenewe kubaka gereza ya Kisangani mu ntara ya Chopo. Mutamba yahanishijwe gukora imirimo y'agahato, kwamburwa uburenganzira bwo gukora imirimo ya leta, ubwo gutora n'ubwo gutorwa mu gihe cy'imyaka 3. Ubushinjacyaha bwarabaga urukiko rusesa imanza kumutegeka gusubiza aya mafaranga mu kigega cya leta no kumukatira imyaka 10 y'imirimo ifitiye igihugu akamaro. Ubushinjacyaha bwasabye kandi urukiko kumwambura uburenganzira bwo gukora imirimo ya leta mu gihe cy'imyaka 10 ndetse no kwamburwa uburenganzira bwo gutora no gutorwa mu gihe nk'iki cy'imyaka 3. Mutamba we yasabaga kugirwa umwere ahamya ko atigeze akoresha ayo mafaranga ahubwo ari kuri konte ya sosiyete yatsindiye isoko ryo kubaka gereza. Banuriye urukiko ko akurikiranweho ubugambanyi bw'abamurwanyije kubera imbaraga yashyize mu guca imikorere mibi yari imaze imyaka myinshi irangwa muri urwo rwego rw'ubutabera. Mutamba yabwiye urukiko ko Etienne Tshisekedi yarwanye urugamba rw'impindura batwara muri RDC mu myaka y'1980 arafungwa, ariko bitewe n'ubutwari bwe umuhungu we Felix Tshisekedi ubu ngubu ayobora iki gihugu. Ku mugoroba n'ubundi kuri uyu 31 Kanama yagaragaye umva ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba asaba Perezida Tshisekedi aherekejwe n'abandi amuha icyubahiro mbere yo gucirwa urubanza. Mutamba yageze kuri iyi mva iherereye muri komini ya Kinshasa ahashyira indabo nyuma ayunamira Etienne Tshisekedi wabaye minisitiri w'intebe wa RDC. Mu ijoro ryakeye abashyigikiye Constantin Mutamba bahanganye n'abashinzwe umutekano ubwo bageragezaga kubatatanya kugira ngo ituze riboneke aho muri iyo mihanda ihakikije. Tubibutse ko kandi uyu nguyu Constantin Mutamba yigeze kurota ko azomeka u Rwanda kuri RDC. Constantin Mutamba ni umwe mu banyapolitike babahiza ngo ni muri RDC bibasira u Rwanda bikomeye barushinja guhungabanya umutekano w'igihugu cyabo, ibirego rwahakanye kenshi. Muri Gicurasi 2024 akigirwa minisitiri w'ubutabera yarahiriye gufatira ingamba zikomeye bagize uruhare mu byo yise ubushotoranyi bw'u Rwanda ndetse n'abanyereza umutungo w'iki gihugu. Icyo gihe Mutamba mu maraso ya gisore n'isindwe yagize ati ubutabera bwonyine nibwo buzazahura igihugu. Ubwo mu Gushyingo 2024 yasuraga gereza ya Muzenze Igoma yabwiye abo yashinjaga gukorana na Perezida Kagame ko azafungirwa muri gereza ya Angega yahariwe gufungirwamo abakatiwe igihano cy'urupfu. Mutamba yasobanuye ko abakorana na Kagame ari abagambanyi, asaba abafungiye muri gereza ya Muzenze gutanga amakuru y'abagambanyi kugira ngo bicwe abazayatanga ko abazafungurwa. Yagize ati abantu bakorana n'u Rwanda na Kagame bose Angega igihugu cyacu ntikimvikana
mumenye ko bose bazababamba, yewe na Kagame tuzamubamba. Muri Gashyantare uyu mwaka Mutamba yagaragaje ko yifuza umushinjacyaha w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC ko yatangira gukurikirana General Retired James Kabarebe. Muri uko kwezi kandi Mutamba yashinje u Rwanda gushaka gukuraho ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi ubwo urukiko rukuru rwa gisirikare rwahanishaga igihano cy'urupfu Koloneli Nanga na bagenzi be. Mutamba yashimiye icyemezo avuga ko bahisemo kugambana bakorera u Rwanda. Mutamba yasobanuye ko nka Minisitiri w'Ubutabera azakora ibishoboka kugira ngo igihano cy'urupfu cyakatiwe abanyamuryango ba FCM23 agishyirwe mu bikorwa. Yagize ati nk'uko mubizi RDC yasubukuye igihano cy'urupfu, kubw'iyo mpamvu twebwe nka Minisitiri w'Ubutabera tuzakurikirana kugira ngo agishyirwe mu bikorwa, cyane cyane batanu bafashwe bari hano i Kinshasa. Constante Mutamba yabaye Minisitiri w'Ubutabera kuva muri Gicurasi 2024 kugeza tariki ya 17 Kamena 2025 ubwo yeguraga. Mu ibaruwa y'ubwegure bwe yavuze ko ari ukubera umugambi wa politiki wo kumugambanira, biboneka ko waciwe i Kigali ugakirwa mu ngingo na bamwe mu bo dusangiye igihugu bitewe n'ibindi bavugaga muri iyo baruwa. Mutamba w'imyaka 37 yakunze kumvikana ashinja u Rwanda gutera RDC binyuze mu gufasha umutwe wa M23 ikirego u Rwanda rw'uruhakana rw'izuba. Abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bagaragaje ko gutangazwa no kuba Mutamba yaravuze ko yeguye kubera ko umugambi we wacuriwe i Kigali. Dosiye ya Mutamba nimwe muzagarutsweho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahanini kuko ubwo yari Minisitiri w'Ubutabera yavuze ko umuntu uzajya ahamwa no kunyereza umutungo wa leta yajya akatirwa urwo gupfa. Urukiko rukimara kumukatira, Mutamba yajyanwe ku biro bikuru bya polisi i Kinshasa mu modoka y'intambara mbere y'uko yoherezwa muri gereza azajya gukoreramo igihano yahawe. Reka mushimire cyane rero, njyewe nitwa Omega Boy, tuza kuza kubonana mu yandi makuru. Mwibuke gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi wundi. Yitwa Yakatiwe Rwanda.